Amanga akasiyo umuntu okukukayo lokabushilo enakanyusobwenza kwangena ke lokwelithiza kwathi kumathebula leclassini kwabita lama scores mfana angiyakutshela ngathi ngihleli ngemva kuthi manqoba dlamini 30%. Dahleka la classini kwasokuthi that was the highest. Ha mfana ekwahleka mina kusebuka ngiyakutshela ngahleka mfana. Lokho test kwakulikhulu lo mfana ngiyakutshela bekolukhulu blind. Nesi. Kwendeka. Hey. Hayi wena nimhlekana. Uyayana lo solo basosanqoda bota WhatsApp usichama ngale somvende. Siphume somvende nje masiphuma bakungena enqoda bongi2 ngibhizi mina ngibathenga abatoqela story sami lesimnanzi abahleki. Bafethu okay asiqaleni phasi kahle ke sanibonani. Yebo kunjani ve. Hayi ngigrand namhlanje santo checka nje ma-aunty. Tohlola Etonge. Ayisibonda umuntu nje pause. Bafethu ngiyadimani bafethu kunana inkinga lengihlupha ubuka nje ngena vele niyayenda. Ngifuna ukubuta ukuthi mbambamba necabanga ukuthi ikhona inkinga ye social media. Hayi bonke. Hayi no. Nengi. Ngimva ngathi ke sinemcondo lehlukene ngifuna kiyiva namuhla. Akuqale wena. Ngizifuthi ngizengibanga. Kuba nje solo suke somveni bale setingcingweni angibabe babuka mhlambe ka WhatsApp nohabe kakuphi kuphi. Okay. Kwangaho sengiphathwa imoto. Inkinga le because uconcentrate akasanaki ukuthi ngithini mina. Alright. Wakho umcondo uthini? Ayikho ukuthi uphuse ungena lana ubuka bo pornography yabo. Labo pornography kwanala ama group soyangena uyabukela uba nginemember manje sofuna kuyoyenda le. Yeah ngoba ungabukela yakho. Wabukela ufuna ukuyokwenda. Okay. Hayi ngiyaneva bafethu. Yeah. Hayi mina ngiyakuva yakho ithi. Nalenye inkinga ukhanza ukuthi peer pressure. Peer pressure. Yeah. Awuchaza. No sokhanza ukuthi ka Facebook. Ngimbonile buti andushanga 100 likes ungqondo nami sekufuna kubascora Steve yabona sokhanza ukuthi sengisebenzisa nemafutha la ngekho ngenxa yokuthi nami ngifuna ngigcime ngifitting lokhona kuposta ngilothola 100 likes yabo lokho khanza ukuthi nale self esteem yakho sekuyayehlisa nje. Okay ucanga ufuna inkinga ama social media yini? Inkinga yama social media ngilomjolo lokuthi hey bantu basomana kuyaganana khona la kulabo WhatsApp ngoba vele labo WhatsApp abalungi kahle. Ngiyakusoma uyangana siyasendelana tithombe niyathi ke tithombe ngilethi kanjani sekolidela kuphi futhi hayi ngiyabuka hey mina ke bangani bami lokunye lengangeda ukuthi yabona ema social media athatha imvo waziwaposta into lephilayo ku social media bathi uyahlala awuphili kahle bangathi awuphili kahle. Na uposta nje ukuthi ngiyabhekisa na ungaposta nje wena ukuthi uyathandaza ngabo lesithathu utawuthola imali like abe ngi3 bangani bakho yatoba nge3 nabe ngi3 noma 4 hayi na kwakusine bangani bakho alamajala ayakufundisa noma la kuvelako ngoba phela sifika sikuvele usafuyile nje yabo but awufakele kweskipa lokungaka noma ngakwadi ndazula kabili like unyuphi ucafathe na comment unyuphi ubuye phansi beautiful yeah hayi inkinga manje lemvule namaningi akakhulu I-pressure. okay ngilebe kayisho Yeah le. Okay mina lenkunakile ukuthi uma ngabe uka social media kuvamisile lokuphela tindzaba kufanana nemoto ukuthi ufune kuyifaka petrol lapha kufuna ukuthi ufaka tindzaba tazotaphela ngiko bese kuqala ke le tindzaba tekuhleba uzibonile befakeni nengqapsila last week futhi ubolekwe ngilo malume nami sengiyabhamba lapha kuba ngathi vele ngilenzaba ukuthi lo WhatsApp ufuneka uhlale ngathi ungawuvuthela noma le social media ngathi ungahlala uvuthela ongela amalanga lento lokunye ke kwegcina inkinga lengiyibonile ukuthi kulimita lama real conversation lekufune abantu ngabahlala baba nawo baxoxe yabona nje bathi lo kube real info le real hayi nje lo pheka ukuthi ngikushayele mina uthi wena noma ngikubona upost lapho uthi wena I was having a good day noma church stuff all time ukanemanga kanti kwathi borekile wena yeah fast okay bafethu ngicabanga ukuthi isolution le ngaba yini ngoba ngicansi ikhona umvule singamsida ngawo nani site namba bomani mina lekhona nje lifike kufunza iBhayibheli
Okay. Iyasita live kakhulu iyasita ngoba uyakhona kuba nemvulo ta uchitha isikhathi kiyo uyede instead of WhatsApp and ubona ukuthi imvulo ukuthi asengiyoposta Isaiah lengimfundzile nangabe uhlela hlitweni so uyasharisha labanye so uyabona nalo yabo hayi lokuthi sengigcina nona vele ngingena ku WhatsApp ngiyabona Rihanna ngqo nami ngiposta ngqo kana ngiseBhayibhelini ngibona Jesus ashintshe manje ngihamba ngoba shumaye yena noma ngashintshe manje Okay. Lenye isolution dance ngaba ngiphi? Umthandazo. Antu umthandazo le Okay. yeah because prayer nayo yakhilisha Okay. Uhamba uyothandaza ucela ukuthi umtshele uNkulunkulu. I think WhatsApp mana Facebook. because kucansi uyasebenza mina hayi no singacabanga ngiyahle ukuthi uyasebenza yeah Hayi ngiyabona. ifondo uyane ngale heart willing Okay, itsini lenye isolution. Fast WhatsApp. Okay. Yabo. Noma fast wenda kanjani? Njengokuthi nje mina boma ngifast ngiyatibekela ukuthi this week angikwathi ka WhatsApp the whole week. Okay. Hayi ukuthi ushayise ukuthi imali. Yes, angeni nje mabomu yabo angeni mabomu angifuni ukuthi emve ukungena noma ngijwayele kakhulu yabo nganga usilenye isolution yini lesingayithola nje kungaba ukuthi uzame ukuavoid lesikhathi uzame ukuavoid lokusebenzisa lelicingo kakhulu social media kahle yena baqiniso mbamba akasitani kahle nje sinye sikhiya vele sikhiya ukuthi ufunze nje iBhayibheli takuthathela isikhathi sakho sambe enveni lemcoka letakusita emilweni letakufixa esigabeni sekuthi songumuntu lo ngasana ndzaba nje nangalona lelicingo nabo social media. Okay. Mina lenkungisitile bafethu ngilenzaba yema password. Ngiloko ukuthi ngayifaki ipassword ecingweni lami. Lokho ke kungisita ngalokuthi uma ngabe nanaka yini ukuthi endlini nangabe kuneminyango nawo wakha indlu wazofaka umnyango nemafastelo so ngafaka itimvo takho letimqoko. Yebo. Kunje kuyafana nasecingweni wazofaka ipassword so ngafaka itimvo le bantu labangeke bazi asiyekeleni ngemanga ukuthi asifaka ipassword ngoba abantu beba time la bayacheka tithi mflodev labangafuni icheke yini icingo lakho lahlala la unamathe ulale tikwalo la hayi bafethu. Okay, asesingene kule egcina ngicabanga ukuthi akhona yini ema benefits ale ama social media ngoba ngicanga sakhona amaningi. Ayakhona kodwa amakho. Okay. Maningi futhi. Njengokuthi nje ngifuna umsebenzi ngiyangena ku social media ngiyasesha yabo and ke uyakhona ukufunda njengokhanda ukuthi esikolweni ngisabathishela Nkambule sengiyaya ke ku web Andile ka social media ngiyakuthi 1+1 yangihlula so yangisida yabo different njalo. Okay. Lo mnyanga thini ngicabanga uzini yini kanjani? Ama benefits ukuthi ngiyabekisa nje lekhaya udinga ngima kwakho maybe noma ngigogo so yakuthinza ukuthi mvanami ngidinga nako kuwe ngidinga sito lakho maybe utongentela nako uyakhona ke ukuthinza noma kusecingweni noma sengino social media bo WhatsApp tongethe into efana nale uyakhona kufika ke uthola lo mlayito losuka kuwo. Okay. Nangabe manje wakho hlela khashane uyakhona nje nangabe bothi ngacathulo tesikole maybe boso ude so yamshayela malume ngicela kucathulo ngithumelele imali yabo into kanjani. Ngiyakufa. Okay, itsini benefit egcina? I-benefit yokugcina ukuthi uyakhona ukusebenza nabosomabhizinisi uma ufuna uqala ibhizinisi ungene epage nabosomabhizinisi lomatiko ufune imigomo nembandzela ukuthi lithini uhamba kanjani Okay. Uthole lwati Shothi ungakhona kusenda lo ma documents nabafuna ukuqasha for ikhathi ngo-CV. Yes, ubafika bose bayakubonisa ukuthi hayi ufuna nathi ngonati ufuna utihambe nathi. Okay. Hayi ngiyajabula bafethu. Ne-scholarship Yathola lapha ne-interview na ufuna umsebenzi into khona lapha networker networker yathi niyangisida bafethu kunalo incwadi bengiyifunza ithi 85% bebantu labane ma social media kufaka khathi WhatsApp na Facebook Instagram in bathi 85% walabantu labo abantu ukuthi bawusebenziselana nama social media. cool. Ngathi mina ngadifananisa mina bangani bami bang 5000 ngoba ngikhuluma na 2 ka Facebook.
ufuna ukuthuma angade kahle kahle Facebook wayo Aqeda siduma. yeah uNkulunkulu akafuni bangani bami ukuthi sibe beteni kujabula uNkulunkulu uyafuna sijabule Yeah. kodwa too much fun is dangerous yeah okay bangani mama sengiqhubeka ngibhale ingasinini hambani ngicela ukuthi nyalo nolivala ke ligede Oh, start fun. baphinde babuka incingo ngidlala yo bayakhahle